دم باش بینرید هجا خوشتوی به خوشحالین گشته فیگ و پیشکش که نخلک کاریش برنامه کاندید سرشاشا بادی ناسات بوه خلک جی مم هوانداریا کاندیده که دیه لیستا 162 که دشمنی کردستان پارێزگاها دهوکی کری او جی کاندید جماره هفت مامۆستا کەماڵ تاهر سعید دوسکی و کاندید جماره هفت سر لیستا 162 که دشمنی کردستان پارێزگاها دهوکی ناوی خوب ناوی همی بینر بخیرات نگاه گرمش مامۆستا کەمال کت خیراتی سپاس مامۆستا کەمال اگه بجین کەمال پتر خود دتن یاسین بو خلکی ما از کمال طاهر دوسکی ما مواليد 65 22 الدهوك جداي بويما من خاندنا خويا ابتدائي ومتوسطة خاندنا واعدادي خل دهوی که تمام کردیه تمام كريا سالا 2001 چويما جدروي الولايات السويدية جايما 2007 اسهاتي ما با بله كوراكي خلقي دهوكي مش عائلة باجر دهوكي ما بله مامۆستا تو وەکو تاکێک البەری نیکەتە چ کار کردیت بێش تو ببیە ئەندام لیستایی کە دشمنی کوردستان و وەکو بەربژێر بوو لیستا 160 بە چ کار کرد بەرینە چه خزمەت کردیە سپاس بو هوا من چند سالا اس وكي جوتيارك المنطقة نافتشاي كاردكام من شغل زراعتي كريا جوتيارية كريا بله وش بلي جوتيارية جي من كاري حزبياتية جي كريا چند فترة كا اس مسؤول كوميتا دوارك خستنا يكت نشمان كردستانم الدهوكي بله اندام مالبنده چاره دو بکن چاره دهوكي ما یعنی دیگر کار سیاسی کار چاندن جیت پشت یا کو چاند وەکو کەسێکی بەنیاس بۆرە چاندن را تیانیاسینجی مامۆستا تو چ بووە ئەگەر کو ئەو کرد کار چاندنێ و جوتیاری و حزبایەتیت کە هات بووە بەربژێرە و چ بوو بەگراوندێتەیە آن پیگه هوای و کو بنامال آن حزاتای بو شولکردن خدمتکردن خلکی کتابی که سر لیسته که خو هل بجری بو پارلمان عراقه چه نپال داره تا کتب کاندید تأكيد أجيوة كي إيكش يعني عائلة قادوه كي إش مالباتا كي من جي هندك تهين يعني خلقه که دولو بلده هاي خلقه تهين قال بيرو بوچونت من قال فكرة من قال أوامن أو خلق جي يعني محتاجي خدمتي أو أويا مجي دويتن ريكا خو كانديد كرني بو برلمان كردستان عراقي مجي دويتن أس خدمتا في خلقي بكم مش خدمت كرني زاتر متشتكي ديل برنينا هكا تو يساق بي بامن وكيما قلت يا جنابتا اس مسألة آبوری وانا چه قصيرينينا ومسألة بيجهي نفكمان جهدا بيجهي که باشه الحمد لله وكي دي جي يعني وكي جنابتا قلتي هكا بو خدمتي نبيت من اوانينا يعني براتبي او ان شاء الله او تويردا موفق بوينا من هر جاز بسیاری که جو گلک بسیار تذکرن هندو برات بنامالا كده مالا كده كانديدن يعني أبا شد جهيني تناف أوديا يعني أبا نا آزادية أبا منافسة سركم كده دنگا أبا شو بارد أبا أود كتن أبا عائلة دا حزبه كده يعني دو اتجاهات جداية هين ناف مالا مجيدا يعني البيجم ديمقراطية كباشا هاي نكات مالا كده دبر خده دو سه برای كتين ايك دبتا مهندس ايك دبتا دكتور ايك دبتا محامي شنابتن همي ايك بارد باوا كار بكن دفماجي جلا تشتكي ديمقراطية نورمالة كو اس وكي الجال يكتني شمال كردستان كم برای كي مش من شوا حقها الجال قال انا كدي سياسي يكتي شغل كم اويجي حقي هاي بيرو باورن شد قال لي انا كدي شغل كتن بس فيريدا يعني هريك شما بخو شغل كتن بخو كاتشوا قناعتها بيرو باورت وي تشوانا دل قلبي لا انا شغل بس دي ساجي اما هر برايتي كينو هر فرق نينا يعني فرقية هاي بس بيرو باور هذا كجي يعني اسبخو او نل سر بيرو باورت مثلا سر وراثية بابي اويك اسبر وكي آزادم چا بیرت کم چا تفکیرت کم قناعت مپنده هاي يعني اف كانديد كنا نكو منافسه بويا هوا هر دقاش ايكو دنا بويا جيبو في چند ايكو بو هل بجات نكو هين هدو بهن
اتفاق يجيب كان هريك شلونك خبال بجير جو كوني كجلك برپا بو يعني هر چند پیگه هونه هنده بیشون مثلا که یا مادیه او دخو سوی لیست هل بجید او سوی لیست هل بجید هواشی کدوها بو بو في مسئله بو نخياش من ذا يعني بداية وقت من خوال بجاردي لا دي هاجبت تشتي نبويا بس بشتي انجيزاني احتمال هاي بيجي من عائلي عشيرتي وأبي حزدان قاينم لا دي رابون ناوي كراتي دو وبر بجارت اگر بداية تيدا نبويا قد بويا بس نكر بو بس وقف كي پشتی کمال بو یا بر بجت لیست كده او لیستجی ناوي كراتي دا بله دخل ساكفت نبوتت كان گلم کمال هم دچینا نوارو با برنامه خوب هر سر بوار خدمت و انا تو اكو شارزای که چاندن دا پشتر کو کار چاندن نافچاگلک یا کری تو چند چاندنا دوره عراق بگشتی ما بحث دوره خو که تو چند پیر راضی علی آز دایا آن اف چاندنان که نخت توی آستیدانی نه يعني زراعات يعني تشتكي جلك باشا بو هر ملتكي نوكا بيشمرگه قارمان موظف هر کسک بي زراعات ناجيتن كشتو قال جالفيري امد بوينا ضحيه هندك جندلچيا وانا نوكا وكو جوتيار النفري وكي جوتيار الدفري بله النوكا ام دخليت كاين دبينا سايلوه حتى 2004 بداية 2004 ما چه مشكلة نبون هفتيا يكي جلا بلا تأخير بعد 2 هفتيا صاقمة داني او بس حكمة عراقي زانت انه كا قيمتها دخل الفي جي جران ايش درفت تشي بيني $200 كات تشي طني بيني افغان دالچيا چن هزار طناتين داخلي سايلوات كان ناوي جوتيارن هل ناوي جوتيارن بو معلومات تا بري صالة كي مدير عام كاتبو هفليري كنت برادرينا كور متب جاينن شوا عراق 15 محافظة 2 مليون طناتينتن هين سي بارزجهن 1.5 مليون طناتينن راستا يعني الكردستان بتر بارانتين بس تشبيرنا كاجر الميسل جزيرة ميسلة وانبار تحساب كي شطاب بنا داخل وجهه ببنا داخل وجهه بلكي ده جرى عندي كردستان خردينتن او تزانن يعني امش درفتينين هندك جندلشي وهندك تاجر واو اجبر هندي حكمة عراقي فيقاف كي اسخو وكي فلاحك نابينم يا نحق ام نحقين اداره ما نحق بوشي تو قبيلت كي داخل كرد يناي كردستان داخل كردستان بيتن وتسليم حتى بدي كواليتي داخل كردستان بله. انتخابي بله. حتى سعره داخل كردستان انتخابي وتجبيرنا كي يعني كشتوكال فيقاف كي شو قيمتين هادني من البرا هكا اس بشم كما برلماني كرد عراقي وقتي موازنة عراقي دانن يعني تفيابتن بشكا يا چاندني كشتوكالي تفياش همي بشكا بتربيتن بوچي چونكي دا همي تشتا فيقاف كي برا خوب دا دكانكا خضرواتي بس خدان خلق دوكي كرف ساتا خيارتا باجانكاتا خساتا هميش درفتيتن وقت تيت عملة صعبة درفتيتن فيقاف كي حكمة عراقي ناخش ما وقت سعر نفطي يعني الداخلي جراند كاتن بوتشي چونكي او بارد تدوير بيتن دي جارك دي نف عراق دايتو زغرين چه بيتن بله ناچتا كوش دروكو ادي او نازفري تبا اجبر هندي يعني ضروري او كاسي بتشتا بغدا جلك اهتمام بزراعتي بكاتن نكاف مسألة پیشتر وقتی که هبون مسئله سلفیت چاندنه بون مسئله ترکتر و آلیات و اوتینم سعرت گلک از آن دانه خلکی اما ما اینا او اگر هبیتن درستایتن داباش کن سا خلکی نخير نكتو تو خو قياس قال بصره قال باجره كدي بحسي بصره كان باجره كدي حتى افرو كاجي قرزت باشيت زراعي دان بس شيا الكردستان نادن بوشي الكردستان نادن چونكي زانن هندك جندلچي و اويت ناف مدى ناگهیتا جوتیاری درست ناگهیتا جوتیاری بدرستایش برنده نادن اگه ویگاف که ام
ما 10 سال 100 ساله شورشا لشکری کرد مشکست اینا خاصة پشت 25 شغل نکردن باور ناکم بشیتن چند یه قابلیت و کفاءت بیتن باور ناکم بشیتن دست یک کرد دست نبن حکا ایک دست نبتن وکی چبک غلام جلالی زحمتت بشی کو دست کفت بدست خوبه بینی بله مستم ده هر زفر نفت توریخوی یک بسیار بر اینکه مکتیس مسئله چاندن وانه علی مبتر مسئله خدمت گذاری هرچند پارلمانتار کاروی نه خدمت گذاری کاروی دانانا یاسای و چاودری کنه یاسای چاودری کنه سر دام و دزگان حکمته اما دم بحث کار خدمت گذاری وانات کن ما پتر بحث چاودری کنه که تا آماجه پیگیر از ده همی حول آدم کو دم موازنت دادن پشکه هرما کلستان کرت چاندن کرت دی پتر آبه دادن من هاتین کرت چاندنی نه که همچنین مثلا کرت گشت و گذار کارتی که نه که گله که مازن دنیا یعنی سر معیشت خلقیتی تکن او ولات یعنی گشت و گذاری اکن بحث ترکی که هم دور برن خوش جارا و بود جوینی وکل سر دهات گشت و گذاریه خوشبختانه جی که امریکا الهرم کردستان هم دول و دشت و چیا و نهال ما هر چهار زیر ساله جی نه هر تنه هاوین و بهار هر چهار زیر ساله ما گشت و گذاری هر چهارورزی ام شین گشه پیبدن و اگه بجین پرا پیدانه پیب کن الهرم کردستان کو بیت مصدر جیانه که هر باش بخلکی امریکا ما کردستان اولینه یعنی افریدون حتی اگر با چند اگره که اگرین آبورینه اگرین سیاسینه اگرین امنینه یعنی اول چه گهین بود چه خلق استفاده وان ناکتن چه بهتر کرم باشه که کرده برای عفوا استبراستي يعني منطقه یا دوسكيا بيقرا حتى تجا بتشي حدود قولي وسندي وبتشي حتى تشانير اوريكم تشي شيروان وبزفري تشي راستا خانه خيرو من داري همي جهنك دشتو گزارينه مثلا جلس نور تركيا جلس نور ايران اف منطقه همي خلق له محروم بوي که تشبیر نکه کرده گشتو گذار کرده که گله که مهمه بو جیانه وگاف که تو برای خود کرده گشتو گذار احتمال های وقتی گشتو گذار هد بیتن خدا فندق شولد کرد خدا مطعم شولد کرد اسواق شولد کرد تاکسی شولد کرد همین برای پتر خلق به تتا شولد اكو باطاليه كيمت كات گرک کم کرد بس خیلی چوا ایتا گشتو گذار هکر الآمدية والشلاد زيو البامرنة معسكرات جيش تركي الويريبن چي گشتو گذار چتوي جهه كي امين بيتن يه ديرش عسكرتاريات او بيتن هندي جيش تركي الآمدية والشلاد زيو بامرنة بيتن گشتو گذار گشه ناكتن بيرتنا ايتن وقت اف جيش الويرينا گشتو گذار صالد بله یعنی صالد نوته صالح حتی نوته 34 يجي هشتی ادا اف گشت و گذاره خوش بصرت هاتنه گلی علی بگو سیلاوه و سرسینکی و اوا پیوات من الویره خلکی گلک شولد کرد امنایی هبو يعني وقف که موضوع امناتیه وقف که مقرات احتمالات پککل واجهه هبن تركيا يا الواجهه يعني ما وكي حكمتا هرما كردستان تنسيق قال حكمتا مركزي ما دوسي فوجت باسوانت سنوريتين تفيابيتن حكمتا عراقي قال حكمتا تركي چارەسەری دانوستاندن ڕێککەفتن بێتە کرن پشتینگە ئەف پاسەوانێت سنووری تڤیا بتن شت سنووری عراق خڕێکێ بگریتن داخل بشێتن گەشت و گوزارێ بکە داخل بشێتن شتن وەکی جەنابەتە گوتی نوکەل جێ دۆسکی ژۆریا و نێروە و ڕێکان و ئەو سیدەکان و ئەو چ ژیان تێدانینە چونکی خەڵکی چتە وێرە تۆپەکە وێت باچەوە یعنی هەنگڤین و گیز و کازان و ئەو تشتە هەمیش شوی جیتن بس ناهێلن حتا ئەمنیە چێ نەبیتن قەت گەشت و گوزار گەشێ ناکەتن بەرێ خوبدەی ژینوکە هەکەر بێنج چنە وا جهێت نێزیک نەشم چنە جهێت او جهه نزیک جه خدمات لینینه یعنی که خلک چتا سیلا و آمدید بونه مناجو کس خلک منطقه ما چهار اوتیلت باش لینین کو 200 گشتیار اب خوبه بگیرن مطعم تندید باش لینین 4 5 منشأ بهن او کنی یعنی هم حکومت هرم کردستان جبو وی یعنی تو ببینید که ترخمی کریه کرا کیم ترخمی کری
و نشتر ایطاله ولی ده هر او گندالی و آوات تکرین که همی دست خود ناصر و گرتی ایلا کی بچن بو من نبید بو تاجی نبید آن اجی شریکم دیگر تاک شریک نبود بو تنها تکرین یعنی کرت گشت و گذاری داشتی افهمیده نه که چه چاندنه تبع اصلی کی تأکید ویریش یا تقصیری نکریه وگاف که یعنی گشت و گذار ما گوتی تشتکی گلکی مهمه برهنگیشی او کرد یعنی مثلا گندالی وانا هر اون یعنی مثلا گندالی همین سکتر که هین وقت پارلمانتار عراق دا و چه بکن یعنی پتر هین گرینگی بدن سر چه بونه هلانا و گندالی مثلا دانانا چاف دری کنه وانا داده رول هوا هبید خدا اگر چه بیتن هم چوینه پارلمانی ما گوتی تویا بیتن همی جانبت جانه ام یعنی داکوکرت سرکی بین بمافت خلکی بله ما مست وقتی من برای دیمایی که چی مگه لپسیارت هم دید چینا توارک دیک و توارک گلک گرینگ افریقا ناف روجا و کردستان دا بحث تکرین توار آزادیا در برین آنکو بار آزادیا را در برین داد دهوک یعنی چند آزادیا را در برین دهوک هیا آیا هیا اگر نینه اگر چنه سبب چنه کو اف آزادیا نه باوریا من آزادیا را در برین البادینان گلک هوا اتشم بجمتا نینه اش بوچه نینه بوچه اتشم بجمتا بری 6 سال 7 سال روش نبو ما مستعد خو پیشاندار نکربان السلیمانیه حتی ابرو کشی کس جرا گلنا آخفتیه ما مستعد سروک و رئیس و وزیر و همه چینا ملتی بردستوی پروردت بن و بردستوی مازن بن البیرامن تیتن امنت بچیک بوین ام فاماجی بوین وقتی ماموستا دوک جیف دوک نبو ماموستا کلانه که رات هات مروف توی کلانه رایت مروفی ادبت کرد کو خونیشاوی ماموستا بده خونیشاوی ماموستا بدتن ویگاف که برای خوب ده کو ماموستای حقه که مشروعه هی که خوب پیشاندانه بکتن چونکی بود چی تا فکر که تو سه هیوا یه ربع موچه ده چوا حقه وینینه او خوب پیشاندانه بکت خوب پیشاندانه بکتن شنیکا پلیس ما بچیتن او پلیس فیری خواندنه کری فیری وی بوی فیری خواندنه کری 7-8 ما مستابنه قطعان يعني سرشكستي قطع شوانا قطع راتب كرن افاد دليل هندي اكو تاتش رادر برين و او ازات نلدو كده برای خوب ده کل السليمانية من في ازبي بسير بكم بوشي السليمانية هيا ودهو كدينا بوشي كاكي الفيري قالك جرى بيرامتتن الأخفنك باريس مون جلالي القال خدي جرازي شيركو بكسي شاعر مازن يكون شيركو بكسي شيركو بكسي اما بيرامتتا قلت ان الديبيت كده بود افتتاحاتش كده بود بله یا دزگاه سردم بود بیشتر خلقی آزاده من برای که چیکن بلا همین روشا نقدام بکن و بلا قصاجی بجنه من خلقی آزاده چنا بتن کس گل باخ بیتن بجامد ویتن یعنی البادی نانشی ام حس که این پیشکلی بیتن چه پیشکلی بیتن چه بکن پیشکلی تفیا بیتن یعنی تو بچی سر صندوق دنگ دانه دنگ خوب ده یکی نشمانی کردستان قوتك عادي بتشيتن تبري خوب ده يعني 2009 ما شو برلمانتر نبون البغداد روشة ما يا خلقي بشكل كيبو 2004 ما 4 ماي كي فريقيا بغداد فيغاف كي روشة كاديا يعني ما بساطة خولا بله خولا يا دوي وكو يكادش ماني كوستان كرسي كل دوي كي نا اينا بو روش توی آسیدا نبونو که کو 2014 دمه ماموستا محسن عثمان بو یعنی پارلمان سلیسته که نشتیبانی کردستان توی بغداد او بالانس هاتا گهرین یعنی ما بس تبي او کو دی خلق گهرین بکتن ورادا ثاني او گلک تشتكي مهمه وقتی خلق سر صندوق تفيا ضمير و وجدانانه دنگ خوب داتن صباحي وبعقل داتن صباحي دي بحثي هر كسا كاين مثلا از دي صباحي كم وقت اتظفنا ذا
تفيا بيتن اوي دنگ داري حق هبتن بيتن بشتمن تابو من چنكر تابو من مدنگ خدا تا تلوي آستي نبويه متو فريكريا ويري جاركادي از دنگ خنا دمتا تفيا حتى خلقي ما نجهتا في مرحله باورناكم او بيتن از دا خازش خلقي خود كم وقتی چنه سر صندوقا دنگ دانه عقلانه بي عاطفه او دنگ خوب دن به هیچ فشارك يعني ما بس هو صوت هشتم كو دمه خلق كمال هل بيجي صباحي بيت عندهم برلماني نروي البغدا اگر اساسا کا فکری هل بجا بی اساسا کا پیرو پروگرام لیستاوی و حزباوی و بکگراوند وی یک کساتی و پیگه وی کمالاتی بر هنگت ناف خلکی دو چرا ساکنا آرشه خلکی چند خور خلکی کی خودان دموی گاوی کسکی وسط ته هل بجاتن و چی تا بغداد پشتی 4 سال دیش بغداد زفریتا و دشت چی برسینگ کمال راستین بیشتی ورت ابو متشنکر آن حتی توان 4 سال داجی دشت بیشتی کمال تبو متفسوزا دبو متشنکر بس اگر اساسا که فشار اساسا که نه دموکراتی و نه اساسا که هزری دنگی بدن و گاوی نشید او کاندید یه بری 4 سال چاویری بهتر و نشید چه بود کرد ما بس لازم دویره داتا راسته که بگم که تو برای خود لیستا که نشمانی کردستان يعني ليستا كاش همي تشينت كردستان بيكتتن دكتورة تداهي فلاحة تداهي عاملة تداهي محامية تداهي همي تشينت تداهي افي ليستا هكاتو هل بجيري باور كم يعني تو دي البادينان دي بلانس بشاكي تا قهارتن وقتي ايكاتب قوات كافتن كيش قوة تشيتن برانبري دا صلاة براستيتن شياكيتي نشمان كردستان كاسي دي نشيتن هاگه تو دنگ خوب ده لیستا 162 وكي چپکه گل امام جلالي قوات چينا بغداد احتمال هاي ام ده شين گلک گورينا كين ام جي وقت چينا بغداد وكي يكت نشمان كردستان امت هاتينا وجود بو خدمتها في خلقي امت هاتي ابو ضحيه في چنده كو ابو ضحيه قضيه نتوي قلق بورده حتى دي ما ريدانجي كاكيتو بري خبدي فيغاف كي دو مطارات الكردستانيين هافليرو سليماني خوي سليماني يجبر قضايا ارهابي وتيرور نهاتي يقرتن فيغاف كي مطار هافليري قال دولتك داگیر کرا کردستان تعامل کردن یه سلیمانیه گشتن ین ودیت فروکافانیان هفلیر و سلیمانیان هنر کردن هفلیر تنها کردن قال والله ترکیه و تو بو زمینه سر بو مثلا فکر نتوی و بیرو باور نتویت برجامندی نتویت كردستان قال تركيا كو او ايكاتري شمالي كردستان بتر تحافظ بيت كاتش لا ان هفلر بهندي ولاتيا تاكيد كاكبر خبده يعني وقت انتخابات هالبجاردنه تركيا بون عندما سركردات يا ايكاتيه شونه باكور مال جرا كل بو دنگابو كردي يعني هدف ليت جريان دنگ كوم كرن تهديد الروج افا وقت طياره التحالف يتهاتنا فيري بو عمليات انساني شو طياره التحالف الفيري سلاحي بو تاونا كان بس سركردات يا كيت نشماني كردستان خاصه شخصي الشيخ لاهور يعني او قاعده او طياره يعني كارينو بو مثلا كايا كوبش سلاحي ببتا السلاح بو برا كوبانش مرني رزقاكش داكل كان رزقاك كوباني شويري سيدا كان بحث موقفت كدشماني كردستان كان ينتوينا كو مزايده كان حميد برچاون و حميد دزگاه راگهاندن دو و بل همه اون جهميه دياره وقت ما برد دي مهي كچ من دو سه بسيره كدي تن از جناب تبكم یا ای که بشدار یا خلکی بو حل بجارتنان چند تا گرنگ خلکی ما وکیت بیش ناچ محل بجارتن ما چم هر اوید بری نکرد چنا دنگدانه و هرچی بو من ناکردن تو چت بیشه وی خلکی كاكي الفيري مدفت تشتكي بو خلكي بيجم السويدي منظمات المجتمع المدني براستي منظمات المجتمع المدني بون سربشلا انا وانا بون اما الولايات السويد بلا دا بشتتا جرينجا توبتشيا هالبجاردنا بو دو سببا بله اك وقتي اثر صندوق ابم و تنائي بصناهية ازدي تزوير بنابتكم اول نقطة كاجلك مهمة بله يا نقطة دوي وقتي الجهه كيبي وتو نتشي معناه وجودات يعني تو وجود اخويا وجودات تانيين نفيد كي تو تشوا دي شيء يعني سري خد مرتاح كي
كو اس بيشتغل توقيع كم منو تبيرو جدایت باوري جدايت هين تو هرادي دنگ خدا ليستاكي ادي چم دنگ خدا دم ليستاكي چوات الجاي كي بيتونه وجودات نبيتن جبر وارد سببا اس قال هندي معك وهنا خلق الدم چنا دنگ دانه بشداریه بکنو بجداریه که باش توی بکن بله نکه که ما 11 کرسی geldi o ki. بله 20,000 جیبچن 5,000 de beşin چند ده هر 11 اف 11 کرسی که چنا بخدا o 500,000 جیبچن de her bine 11 ki جوازی 5000 و 11 500000 ده چه بیتن ve cahakel veri tu şey balanza ki bexiye listata nahane beten es 5 abem tu 3 abem 7 2 abem وقتی فرارنگی یک چه بیتن فرارنگی که شکل ویره هی یعنی خو حزب مروی بیتن یا برای مروی بیتن وقتی تا کس نبتن برد سنگیتا ابداع نابت وقتی تا ابداع نابت بتا دیکتاتوریه اكو منافسات في جاري بتشين انه همي بجدري دنگ دنب كانوا دا منافسه يا حزبي تشي بيتو دا او فرح حزبات يا السليماني هاي فيلا داج بيتا كان بريكا بجدري كان خلكي ناراضي ابي بيجان بجدري دنگ دنه كان بريكا وانا بهم بشنا اساس صندوق دنگ دنه دنگ خوب بدن كمال نبت دنا احمدك احمد نبت دنا محمدك افليستا نبت دنا ليستا اهم شيء فرا لاني تشي بيت فرا حزباتي تشي بيت منافسه حزبي تشي بيت دا ايك بو ايكي بتر بشيتن خدمات بكتن يعني يكون بيجي منافسه كنا بينا لان سياسي تشيكن وقت ما خلاص سيدا كمال ما بتر بابت ما كان از دیوش میاد پیامات ابو خلکی چه من بری پیام خو بله مدویت تشتکی بو جناب تبیشم نوکل سلیمانیه محافظه پارزگاه سلیمانیه نه ایکتیه اما دلیل چیه دلیل فکرك وكيلي وآزاد دليل بواري رادس كنا دس حالات هيا إيكتين شمالي تأكيد يعني وقت إيمان هيا صباحي إيكتين شمالي كردستان برانيا دنگال دهو که اگر بینتن شد دس حالات ورگید ویره تأكيد وده جهرين شوال سليمانية جهرين تنا كرن وی سروی شکلی دل بادینان جه نکرن بله ما مستوى اگر پیامک هبیتن کرتی بو خلق خود دنگ داری خواه سپاس بوده خلقی هست کم خلق روح و جانک که فداکارانه بچته سر صندوقا دنگ خوب دنه 162 هکه هفته جیجبیر نکن سپاس یاد کم انشاءالله خلق مدب گرو شینکا باش چته سر صندوق دنگ دانه و همی پیک و دنگ خودنا لیستا 162 چون که لیستا 162 لیستا خینا شهیده لیستا چپکه گلا مام جلاله لیستا برجواندیت نتویه حوجه و اوی همیه ناکتن بیجن لیستا 162 هر اوتنه بسا ریباره که یه خینه شهیده رشتی هل دست پیکا سال 75 و حتی که دو ماهی که سال 2017 روشنی نشهیده که حتى سركدين ايكاتين هاتنا شهيد كرن تاكا حزب سركدي تو جابادات ناس شهيد كرن اول تنبو ايكاتيه بس اكو خلقك ايكاتيه بياسي بس سايكل فيريجي بيشم بله ل 1005 كيلومتر شر داعش بله 700 كيلومتر بيشمرجت قهرمانات قهرمانات ايكاتيه دابا چندين سركدين بري طياره تحالف جيبين چهار هي ايكاتيه شرط كر دجمنه هو داعش يا شمشمه كير وكي صوان بيجن بله بينارين هجا خوشتوي دامين هند دلي ولا معكم ام جنگش الجرم موسى كمال طاهر دوسكي که کاندید جمال 7 سالیست 162 که شمالی کردستان بارزگاه دو که حتی امو هینو خلق کادی ببینن جدی خود